li so polu kweni so Pilemo asadote asabote dila kisiye Wabata sekhala Yesu Kristo ya so polu do pedopu we so Timothy siba pwala pe o do pwa mahuta do pwa so Pilemo do pwala ta o pedopu we mu no api do pwa tu protoko do pwa so akhipu do ta opu ola nihipu ne mo ta bluta pu do ta huta pu le papa ywa do kasa Yesu Kristo one batu deke Yena hula neta eta kui do neta na le a odona bakha do kasa Yesu do paso sui khele agi do yisi thopatraywa do tinno thokina le yata thukapha apu debo yu ho dito neta na ata relo ke thole ta olo ke ye ta agi ula papu le Yesu Christ awolo agedi do puwe yitu khu yata khu yitu mu yata mu le nata eta kui aho do malo agedi paso sui ata do damamu le no holo mata dini do dito nakamata le nagima odo yepasu yetale kriapu do malonate bashado le ta eta kui ahone ya sopolu le atapwa do khekni basa khase kole kriaho yikhe kanyana lo yikhe kanyana le yepho so oni semu le yathopu ole yabata sakha apuni awolo le thilamakone aweda ablu to oba le no hoba meme khekni ablu ole no go dole yugolo aweda ne yemma akike su no olo dotu lo otike miyata da yelo aweda ne yata ole yekihika ole yugo le akamasaya le nulo le tata khu akso atasakha apu basado le netatinya bani yata to omata no tmiba dito nama bluyane tu tmindi le tamasu atodege mindi ta otoni data atone lo agedi bataba haphadona tsoi mindito nakaniki o athu ayo dmile badi ku atoba mile ku aphokho dopuwele abata o loshodata le ya basado le nado ni anideki siale le philanya apu dole kasa apu lo ya sopolu yekwele yesuda ye yekaloki tane dito yetu tsibana le nakraloki natada nele yani degilo mili dopuwe ditu khu takhu ya le kasa apu deke du obu yeta le kri apu deke yena le nakasuta do yekwenina agedi yetinya le nakamata ani yisina dalelo le ni amenya kate katota uta so alo le yugo deke agedi mitu ba thukaphata do yimula le takeheki ya le tulo pwa ba sakha do ya le Yesu Kristo so ephapra do pwa mahuta do ya so maku so arisatahu so dema so luka tirphane katodona lo mo pakasa Yesu Kristo ablu apho odo tuta deke